Akiama kia bus buwete nurumwati ura wari ngavana Meru Kirito Murungi atebela siasene na weta ritaya yora kurari au kabere bakiaria kiama babo wete gingankire ruyene ure kiama kikiro mirine kusene chotongerie muno bakienda kuingata mwandiki munene wa kiama kiwakili Mwambi Manyara wetera nende ni kuona mwerekera yo Kirito Murungi na kiama kia mbasi ure siasa cia 2027 cio ngavana Meru cionekete utumbuka kaitendeka Phineas Imana na kolelia ronoro kire arwe siasa Uninterwera gite kinya kiriko kia gisiasa kairi. Nibo bwari ugambi bora wari ngavana wa baili wa Meru Kirito Murungi. Ugambi aritira kaita gaka inyuma ya guchindwa kuruwera gite kia ngavana mwakene yungiriele mirongwele na yele. Na kendo utika wiwoni nkwabo. Dikira kuma kiriki nganyi kiriki kiongwa. Kidurano kikiraro kia mudia. Kio kiraria wa kia mudia. Nanti karunga makura kairi. Kuna ndi retired leader, retired politician wa Meru, na ndiko na yutumi ya utinda utatanantu utina yutumi ya ushambania mbugani mutongeria urambu makona nuno witambere ko watabange mbaru Maya ugambi boba Kirito konekane ndikia ni geki siasa muno kirete kia ngavana Meru uchindani bukunia ende murigo yoambiriria takayo kuchokera ringi ngololo ekuringa na pita gatira munya edira itumira kia kedira enda bene kure kana kware lutha kaandika kwindika atura toka itite dukono yuita atia Laro yu karingwa nketha ndeke nini ati. Munya etumirio chokera kokie nweseneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi au akinyayo tiete atiomba kwithira kiromba kithirano nikiu ontobonekere yaka kwenda ko iratu na kuya uchoete kia ngavana wa kaunti ya Meru watu akathuri gokenda re akathuria mwije akathuria mwije atenda gete kinyaga kenda re akwena makosa hakuna makosa so otro ndona tena pressure tugita kureni bora yantu borenda tuthithia ate antu betu turombe gitegeko bambere ikya rais mbere 2020 bambere kawe deputy president ndere yena murungu abwira bumbire kai buruga ngabana mbere no murungu obutuma mbuga kireni yetu eteni tuchokere Kirito Murungi kinya nyuma yekia utumiria nkurukia mwaka yumoyo thiria atithira kioneka kenine gigi siasa nende akiama bakatha kiama kia Devolution Empowerment Party DP kana BAS bethira nindi bakiumaira na kuwa Kirito ateta ritaya na kinyara kethira gita abo ya kiama ndipo bakethira baitumira kia taya gwa Kirito kuma elective politics go determined ne kiama kia BAS rira kiama kia BAS gigachemania twina haki ya kumugira retirement kinya tumwete tige u achiete na u achiete is not recognized by the BAS party na kinya akethira itwe twamwete twina haki ya gwitanja na turishined that decision nawe Kirito wengwa atumira ntumiri na kwiro wuinano kithira kathwana kia kunoka kuma siasa atembaru na kinya watu mutangazira narua akare are aware as long as he remains the party leader atena mandate ya gukaranjewe auga kuritaya kana atira kuririkania ari kurira gite kia ngavana kithurano ne kithiru Kirito Murungi ari kia murengo yu Azimio nawe uraro yagira gite kia rais murengo ne Raila Odinga bethira bakiurawa na kumamila kithurano ne kiu nataka afanye kazi na ile team ya kuzimia ama afanye kazi na Kenya Kwanza ende kaita kaka inyuma ya kithurano kuthira Rais William Samoei Ruto nethire ne ndia gita Kirito no munenkireti ya mukarigiti wa board ya mauta New National Oil Corporation Ontobu boneka ya kauchore ati kabaili buchokera kinya nyuma ya bokwithira bare andu kaita ka kampeni
tuyaye akwiringi ngabana Kawira Mwangaza ntuko inkai none kire ukuma kiamene ke UDA kiama kirane kia Rais Ruto urani kire itugitin na batu ikachore. Gather here to host a delegation from that county led by none other than the Governor, Her Excellency Kawira Mwangaza, who is here to show her solidarity and affirm her friendship with the UDA party. UDA considers Meru County as one of its bedrock and support base and a major hinchpin for its political activities. Bailiba nebo Kiraitu na Kawira kidurano ne kidiruba re anduba kadaba kisiasa na kinyaka iteneka kutikone kochore ati kabo kinyakidira bonde bare kabone kia Rais Ruto. Ojo kengangi toriando mugivya mainda ya tano. Nine kisiasa ni wero ati Kiraitu na Kawira otiwa kuina rwimbo rumwe norongi. Ate kingaingereko yetimene kingaingereko nari kingaingereko Morio keja kwethwa ugo mije Kawira tino agetare kabunto ithura asirie mundo ena gakira. Orengen kurikania gisiasa kaduri murungien na Kiraitu murungi amona bokwethira bare atori ba saudimenti batidirite kwa kagita bakioneka bare achore ba gisiasa. Ya kaduri itangazi de musemeni yuyu nirere kuthiuruka ninya naru kurinko wiya keyo na oni gutiro ndatuike ni agent wa Gavana Kiraitu murungi wa kumwitana ila micemanio kana kumenya campaign program yawe. Kiuria kiria kinene nikithira bakawatanira na ndio chokera kwa Kiraitu murungi ukioneka kwa ngarathania kiothe kike maune ya siasa gitikia ungavana Miru kikioneka kungenterwa kinyabu kadha na ora mumenu rakethira italanjo de chia kiboya na muthiene kinyaombe kunywa ibo wetekera gukarandene ya kiama kia Mbas na gukiukira inya. Phineas Imana, Weru TV, Garu ya siasa.